Sakit Nabi sang bungong kembeng hana janta tesiat kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegang hana Nabi neken ulun wafat karam ngan sukren malaikat ba yoban gedengan Nabi rap wafat bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar neken lirijang hati kalekang kamonyodumna mesehana ya Rasulullah kagadah tuadum asodonya denganyan bandum baca selawat Nabi nawafan malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang cukup kasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati menyalagenya sakit ada sukren umalun bejut bena berasa dum malaikat netran ubumo Nabi getanya na pemulia Nabi kawafut pang ule alam Rasul pilihan anterum donya waris dan sahabat teroi mata intan permata dalam donya halipat ngadu halipat pegah ya Rasulullah kana jabungka ya gahna balot ya Rasulullah tamang Fatimah na cumba dada bedah Aisyah na cumba tala Safiyah ni keneng bandua temaha fesah ubun Maimunah necom galunyung dua di Juwairiyah necom bagaki Hindu
antara mata Hasan ngan Husin bandua cucu nesampuh muka jaro janjongan olehnya bandum nekalan-kalan barona peboh gapeh di muka yang peilei Salman Farisi yang bagaki di Abu Bakar ban selesa peija kafan yang boh bebewan Ali Murtada Nabi kawafut netinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad Allah sakin Nabi sang bungong kembe hana janta tesian kamala sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana